kisaray yung kurtong ko Kristiyan. Nrenga om ipite la kala kapisa kaladay kata kadaw ba baki nong nong kinya Kristiyan. Ki issues pa bro, PUE ki issues ki papekting keren yang i. Ka issue ayu kabangdan hang ni kata kajing ra pun kalau yung klem an kata kajing bo iki check gates teh mo rin kaneng hason kam klem an kata kajing kiu ki marbam ki marbi kayo gahat kajing syakban ben na kadaw jong covid hadu mentang menet ki commercial vehicles ki taxis ki yo tang men fly haki hirus ni jong katay ki hapya ibe tata ka odd even kita gidi issues ndai teng ngokwa kung ban suklat no yung issues nrengi kasi kongres ninyay keren ninyay walam ni kini hakma upat ba but ninyay kerba ya ki nong shows nong joka district kam tam jumi kung bang yui a political election ha district jumi nreng undan ba patyaw yi kita ki issues dikani kalong ini ban perkhatip dan kam ne em man keren issue ha election kung makalong ti imat kapisahi kalasu kalasyo kontrol kat badan tang makumbang ong kibot bakaseng kongres kayo pan ni ay kublay yito pat kay kibadan kata kajing bakli lang pat mangiging nong yalang jong manya kren yiki issues hakmat jong kajat pagriyo upang mangi paro